O tome smo puno puta govorili, mislim da ako ste išta kod mene naučili na ovim predavanjima, da je to, sa koliko to praktikujemo, koliko ne, to je druga stvar. Ali definitivno u toj nekoj, nazovemo je, upali imana u početku, kad se čovjek vraća vjeri, pa ovo zapamte danas, kad se čovjek vraća vjeri, pogotovo kad ima primjer radi, evo uzmite nekog omladinca, počeo da se vraća vjeri. I onda on, rećemo da dnevno možda posluša 2 predavanja, jedno to je njemu drago, interesantno, čita knjige. I on napreduje. Onda one neke pojedinosti koje nađe na tim dersima želi da precrta na svoju mamu i na babu i na sestru i na komšije. A on ne osjeti da je on napredovo, da je on otišao visoko. On samo one plodove hoće da od njih traži. Nemoguće, oni to ne znaju. I mi tu griješimo. Evo, možda čovjek godinu 2 sluša predavanje i kaže neću više konzumirati duhan. I on sutra dolazi i babi tup duhan. Brate, preskočio si nešto. Jesi ti prvi dan to ostavio? Ne. Trebalo ti 2 godine da to ostaviš. Kontinuiranog rada. I ti to odjednom hoćeš od babi. Nemoguće. Pa je veoma bitno da čovjek pazi, ako već ima neki proces svog sazrijevanja, da dopusti i drugima da sazrijevaju. Mi sazrijevamo i onda od drugih hoćemo da sazriju kao i mi, a nisu prošli proces. I šta dobiješ onda? Dobiješ onaj crveni paradajz koji je samo napuhan. On nije to paradajz, ali njega nekomu dao injekciju, sinoć bio zelen, na sabahu crveni, kaj je dobra paradajza. Paša zelen, samo ga ofarbalo, to ti je taj insan. Ti hoćeš od njega da je crven, dao si mu injekciju. Ne može. Mora proći proces. I druga stvar, zapamte večeras, možda će vam ovo nekad u životu trebati. Velik broj ljudi koji zanemaruje proces sazrijevanja dosta puta posusta u životu. I dosta puta crkni, da reknemo tako. Imate ljudi koji hoće, to zamisli sad, ja ne razumijem se u dizanje tegova, ali evo, danas si počeo dizati tegova, možeš podići 80 kila. Ti hoćeš za 6 dana da digneš 250? Ne mreš, paša, dobit ćeš ne kilu, dobit ćeš kilu na očima, na ušima, svuti ćeš puknuti. Šta treba? Vremena. Tako insan koji hoće brzo da sazrije, počeo klanjati prekućir, i on bi za mjesec dana da sve zna, da sve konta, da sve razumije, da je sve naučio, da sve... Ne može, nemoguće. Ko što malo dijete, vidjeli ste kako ide? Pa ide lagano, hapica, pa kašica, pa malo čorbice, pa graba. U 8. godini on batak već glaba. Da si mu u 3. mjesecu dao batak, vaša nema teorije. Evo ovaj hoće batak odmah, on je tek pošao gledati, daj im bataka. Paša, supica za tebe. Supica, i šta je supica? Supica je elif, bata, hajde uči sufaru. Supica je, gospodine, trebaš čitati Rijadu Salihin. Supica je da znaš etahijat u prijevod. Supica je da budeš dobar prema mami i babi. I tako. On bi, paša, nema kakav batak, čoveče, on bi kamenje grizo. Ne može. I taj proces, i onda on misli, napuhiva se, ja znam, ja mogu, i onda sam neko bocnic. Ode u kafanu. Allah mi, zato što je zanemario nešto što je prirodno. Ne može čovjek sazrit na silu. Da je iko mogu sazrit na silu, to sazrila ashabi. 13 godina je poslanik odgajao u Meki. Neki dan jedan brat priča, znam ja tu bolesnu populaciju, vidio se s nekim momkom negdje na nekom restoranu, pa je došla priča, bla bla bla, znate kako u nas, i odmah počne priča o dajijama, ko je odmah iz svrha uzgore, ne možemo mi ozdol nikako, nemamo im vremena, daj gore, safet, daj vam, kakav je safet, ne priča o džihadu. Gdje si, mrga? Pa voza šarape vodaš, pa gdje si ti, paša? Safet ne priča o džihadu. On zna safeta popravljati.
Ja garant ne zna gumu kad mu se probuši na auto, ne zna, on zove Bihang da mu promijeni gumu. Garanciju dajem. Probušla se guma, šta li je sad ovo? Bihang, fali mi guma. A savjet, znam ja, kaže, on ne priča o džihadu. Paša, to je taj napuhani paradajz. On je jučer bio zelen, on je istetoviran kod daždenjak, on je volkan i glava, jučer je bio izbacivač, prodavao drogu, pola Sarajeva na drogiru i on je pošao 2 dersa. Džihad. Eto ti idi, brate, što sjediš ovdje s nama? Evo, mi ne znam, mi ne veljamo, mi sjedimo. A što s nama? Zarazit ćeš se čovječe od nas, mi smo zaraženi čovječe. Idi, biži od nas. Idi tamo, idi. Nemoj me bogati tamo. Sve kad je ovdje se pucalo, gdje se trebalo pucati, bio si u Švicarskoj. Sad kad ovdje treba širiti islam, sad ti ovdje opet, sve kontra, uvijek u jednosmjernu. Svako vrijeme ima šta treba u njemu raditi. Ali kažem, sazrijevanje. Taj proces, vjerujte, mora proći. Zapamtite. Kad god vidite čovjeka da brzo sazrijeva, jer se kad imate malo dijete brzo deblja, gojaznost, brzo se deblja. Taj se brzo deblja, paša. On je već 9 godina, 89 kila. Vodi ga, paša, on je hormonom poremećen. Valaj, to je sve. Islam se uvijek može pojasniti sa svim disciplinama svjetskim. Sa svim se islam može. Njemu je bolanček, 8 godina, on već ima 95 kila, čovječe. Previše se napuhao. Mora biti proces sazrijevanja. Kad god vidite čovjeka da nije sazrio, znajte da taj čovjek napravit će belaj, napravit će probleme i pitanje dana kad će to sve ostaviti.